Biyag di tao. Kayayatan ni Tata Julio, tatang. Ay, agtala ka! Ni Hulyaw, tirumbaga pa kaya asawa ang tabak ng dayjay. Ngam, tatang. Ay, napintas to tibiyag mo, iti sidong ni Hulyaw. Pagbiag kan to, akasla doon niya iti pudir na. Iso makikalay sa kakin ko na, nay. Kaya tatang. Ay, sana natangkin ti ulo manay. Basta makikalay sa kakin ko na. May sala kumatisaw. Manay, umay ka, agit datan tarabiin. Sige. Umuna ka na maturog. Sumarunwak to. Saan kan samot ang naragsak? Kalkalpas ti kasarta. Umuna rabi ita ang nakalitliday ka. Saan? Nasakit lang amin ti ulok. Ay ilutak ti ulo. Saan? Na, At adangag sakit no mailot-ilot. Umuna ka na maturog. Tas sumarunwak to. sana ka makaturo masantang agkamay manay. Alan, ubay kan. Tainton bigat katiyawid ka ni Jibalay ko. Ala, maturog kan. Sa anak pa yan makaturog. Agtugtugawak pa ilaan dito eh. Manay, umay kakit din. Di ka di makauawat! Ah, manay, anya tayo ta? Awan, tatang! Sige. Ah, Agit tatang nga roden. Agtan na kang aminan ah! ah. Ay, ayatan ka, manay. Nagyaro ti panangarako po kan ka. Arako panakmet Nadagaang. kaya't mo tapay-payan ka. Saan? Ah, Maturog takit din. madamdama pa'y. Makaturturog ka ka din. Win nga rod. Madamdama pa'y. Manay, ay ayatan ka. Pilit na tatang kanana nga da ito'y alak. Kaya palo ti takas. Saan mo't nga rod nga isuda ti makikaita? Ina, bakalagsan da ito'y alakay. Pagtala ka man. Di kag sangit-sangit takas ta. Pagimbagam ti pampanunutan may kanina nang baw. Apay rubo na ka. O pagsayatan mo ti magbagamay. Agsagan na ka. Tayawin na ka ni Hulyaw. Ijayan da kalabalay na ti pagnaadan yaw. Ay na. Anya ngay nga raw numaisinakan ka na kamay. Daytang nga rod kan. Nasakit tinakam ko amang panaw kada kayo, nanang, tatang. No apay ngamin nga impaasawa da kadagos. Katyak kumapay kayat ti makiasawa. Di tan tumitla ti turong na. Nasaysaya atin na ni Hulyo ti pakiasawam. Ngam tay makatumpong ka ti tay ti di mo amaw. Kaya nagalas ti ugali na lalakay. Ay bag ni Hulyo. Tanalawa ti nagana. Ada pa'y lugan na. Dakkel ti balay na. Di abroad na giti mga anak na. O anya tamaw no alada kanto di Amerika. Amumay ti kinarigat ti panagbiag tayo anak ka. Uray ko mano nakaadal ka ngamsan. Dayayal, pinagandaran ni Julio ti lugan. Kapag kayo sa nanak ko. Malaos to daytan. Kagluganan. Bakit? May kan, tay palugan tati anak ta. Wine! Angan kan manhay. Naimas din dasar ko ataraon. Nalae nga agluto ti babaw nanditi balay. Saan ka mabisin? Anyat kayat mo akanan. Awan, nabsugak nga rod. Anyat imbusog mo hindi ka mat nang nanganapulos. Uray merienda la kuma hindi ka pa'y nangipaunag. Awan ganas ko amangan. Apay ngay. Basta awan ganas ko nga rod amangan. Kasta. Di napasbastusan kasta. Julio, di mo musmusan ti imak. Saan na siya ti pagpungtutam. Tamaibos ti pasidyak iti kasta nga raramidam. Pagkipot ka. Agyaman ka kit di tay kasar ka nga ure mamirmiraot ka lang. Diyos ko,
Nagdadakal na iti mata na. Kamot po itong gayam dito yung tao na makaunod. Mangan kaon no saan, ha? When Julio, mga anak ko na. Masikog akong Julio. Okay. Apay nga ron, saan ka naragsa ka mga ipadamag kanya ka masigog ka? Kwa. San man na? Madilang amin tiriknak. Tati amok. Nasingput ka. Ngam sumagmamanupay la abulan ang nagdenata. Ngam nagbaliw kan. Nauyong kamit gayam. Basol mo matlag no apay na uyong. Masurunak iti ugalim apakipot. Aywanam ta si Kugmaw. Iti kag bisbisit. Tapno sana mairaman nga bisit ta si Kugmaw. Nawatam. Uwen, Julio. Kili, anak. At napasalubong ko kan ka, anak ko. Ha? Anya data, papa? Dahito man, oh. Paborito mataraon. Hamburger with soft drinks. At dapat chicherya. Oh, mangan ka. Wow! Thank you, papa! Julio, sana nasaya at iti salon at no kasta ti kanayon nga ipakpakan mo kan ni Kelly. Apay sabidong ayaday tata. Sana nasayat ako na manay. Makadadaal nga rod iti salon at no kanayon ti kakasta akan kanen na. Aha, nakasao ka man. Sika ayati gumatgatang iti kanen na. Uri may sa piraso at tsukulit kat di mo pa'y may gatang ang tanak mo. Magsasao ka kung namlan si Katibos, ah. Kung nan asino ka. Apay, si Katibos iti da ito ay pagtangan, ah. Nakaado ka manan, Julio. May sa pailaang timbagak. Nakasangapulo kan iti na ibaga. Kahit, anya nga rod, ti kahit mo mapasamak nga. Papa, mama, aga pa kayo kadimanan. Ha? Wen! Bayam! Ta sumapulak tumot iti pagtrabahuak. Tapno di ka sumanao akasta. Amo ka! Baknang ka! Idinto ta siya kat pobre aklaan. Julio, agsarita taman. Tangay dandan ni inal daw mutten nga agapata. Apay no, agsinatalangan. Wow. Tas si kagayam, ti kumari kitisina, ah. Ay, gadwa na. Day talagayam. Sina no sina. Ganda. No damadamag mo sa pali nga asawa. Di ka kundi reklamo, ah. Wen! Awanan bibiyang kukan ka. Basta di na kumamutten bibiyangan. Ay, agpanunot ka na imbag. Di ka agdara sudaw sa nakaw. Basta man jakon nanang. Nauma akon iti ugali day a Julio. Pudno asa anak akab-kabilan nanang. Ngam ti emosyon ko ti maparigat. Kay, kasano nga roda na nakaw. Diyak kayat nga ibati ti anak ko kini Julio. Iso dito'y balay ti pangibatsak iti anak ko nanang. Makigasang-gasa tak ijay syudad. Maanusan nga tati trabahong dito ay. Medyo narigat. Ang dakal ti datong. Kunaknoan niya at trabaho tinyawag mo kanyak ng club mo dito eh. Oy, napintas ka may laeng. Para ayab ka lang kadagiti customer. I-assist mo la ida. No kasta. Sa anak nga agpa-i-table kadagiti customer. Si Cameron. Amom, depende la daytan. Si kaano kaya't mo ti agpa-table? Mabiglaan na. Kasaritak ni nanang ko. Iso to yung mauawag. O sige, mapan ka pa lang rod, iti-rice rom. Tapno mangag mo ti inam. Hello, nanang. Ay na, anak ko. Ay, saan na kami paturugan to'y anak mo? Sangit na sangit. Sikat isap-sapulid na. May pa sinukon ni Julio. Ngam di na kaya ti sumurot iti amada. Si kamay tisap-sapulid na.
Ibagayo ta agawid ak tumot lang ang nanang. Ay, kasarita man ah. Sige, nanang. Hello, anak. Hello, Mama. Kaano may ngagawit ka? Anak, agawid ak dagos. Wan. Agawid ak tuwan. Ala. Di ka nagsangit. Sigati kayat ko kay da, Mama. Wan, agawid ak to. Manggad pa ni mama. Wan. Basta gawit ka na. Sige, anak ko. Ala, baba yun. Wan. Ala, maturog kan, Wan. Basta ti panunutem, adaak lang iti abay mo. Ah? Sige. Bye, anak ko. Ti anak ko. Wow! Nagmayat ti music. Oh, kaalaak na ita music. Wow! Come on, partner! Sumala kayo mat ngamin na. Loko kayo ha? Buy-buyaan dak matlatan. Hoy, halay! Gusto ba ikan? Ah? Ika kanupay aginan ako na ni boss. Abay ay, trip ko nga rutig sala. Saan na natanggat yung ulon? Tama nga no, ikatin na ka ni boss. Ah? Nalpas kan. Okay. Okay, guys. Tomorrow again. Bye-bye. Hello, anak ko. Kaano nga'y ngagawid ka? Saan ako ngagawid, nanang? Kasano nga ron nga dyan, akmaw? Kailiw na kakanaw. Mala, kasaritam. Ibagayo lahat na dyan makaawid, nanang. Ay, basta kasaritam. Sige, nanang. Hello, anak. Hello, Mama. Kaano nga'y ngagawit kayo? Agawid ak to, no? Awanon ti amam. Ha? Papanan ni Papa? Ay, basta. Sige. Tani, adabay aramida ka na ko. Bye. Awanan. Inidip nan, Lola. Na. Hay. Anyan jay inam. Apay ngay adi mo agawid ay. Saan datoyo siguro nagay-kayat ni Mama, Lola? Ay, saan ako? Kay-kayat na tayo. Makumikum la siguro at talaga iti trabaho na, apo. Ay, makonsensya akpay lakay. Mapay, bakit? Wala, tapinilit ta jay anak ta, anak asawa iti saan na ngay ayatan. Isu akas jay ti aramidon na ita. Naibayan na ti anak na. Para matlagan ko ti pinanunot ta. Ano kasapulan nga daw tayo ti pamakawan para iti dayta. Aramidan ta. Basta sublian na ko man ti pamilya na. Ewan nga rod lakay. Kanayon mo't nga ibagakin ko na dayta. Kanayon ti panagkid daw ko iti pasensya. Gapo iti panang pilit ta idiken ko ana. Kasi magdapo ko ta. Binaybayanan ti inana. Oy, awan ka din planom nga agawid. Hawanen, friend. Dituya ko ni Tiagnanayon. Apay, di ka mailiw iti anak mo? Mailiwak mo't anya ngay. Aganos kami Diyak mo't nga ron ay ayatan ti amana. Hay. Sa anak anaragsak iti dayjay a lugar, friend. Ditoy ti ayan ti ragsak ko. Kili, anak.
Umadanin ti pa nagturpos mo iti kolehiyo. Uwan, Papa. Kat agyaman kada kayo. Awanan yaman na. Pagrebengak ti magpaadal ka anak ko. Kat agyaman akmat. Tadi ka nang asawa iti sa bali. Nga uray pinanawan na tayo ni Mama. Pamay na ka anak ko. Kan talaga ngayon pamaysak ti atensyon ko kan ka. Agyaman Papa. Nakasingsingpot ka kanyak. Ay, Oh, api akalata nagsanaay kayo. malaglagip ko ni mamam. Pabasulag ti bagit, kapaya pinanawan na ta. Ha? Aklunak, nagbalinak anaulpit kan ko na idi. Basit labindot na ungtak adagos. Papa, Sa kaila ko ma, tamapakawanak pa iti inam anak ko. Ay na, awanan friend, bumaketan. Awanan ti mayat amang itebel kadata. Wen nga rod, uray pagkapela ko mati maisapulan ta, friend. Awan. Ay na, narsaak tamutin akas labulo, bumaketan. Kat, anyat plano mo na, bakla. Agawitan sa laeng, tayo talangan agmula iti kamuti. Ay, wenen awan mo't balay ta dito'y Manila. Iso nga, agawid talaangan. Wen naimbagan ka at adadya asawa kan anak mo asang putam. Siyak ngay, agbababawi akasan anak asawa. Ay, nangasawa ko na kuma. Nanang! Ha? Ay, manay, anak ko! Sika ka din, dayta. Nanang, siyak nga rod. Kumusta kayon? Ay, naanak ko ay. Apay nga itakalaang nga agawid. Kan apay adi may pulos na kontak ti cellphone mo. Ay, malala, sumrek ka man pa eh. Agyaman ak nga nang. Nang. Ay na, anak ko, itugaw mo pa eh. Pagkawanan na ko, anang. Nakaliwaya. Di kay nasangsango nga inawaganan. Tatilat ang trabaho tinas asikaso. Ay, anak. Pudno aya, club ka na tinagtrabahwam ijay Manila. Ha? Nakaamuan nyo na, anang. Isaw, di agwarwaras dito'y lugar tayo. Ada nga ta nakakita ken ka ijay. Uwen nanang. Ayan ti anak ko, ni Kelly. Aday di balayaw. Nabayagan nga ijay ti pagnanaudan na. Ha? Kasta ka dinang. Manipod nag-high school. Naikayat nan, tinagnaud ijay balayaw. Ta siyempre, maitid amin ti amana, ti kasapulan na. Kailiw kung ti anak ko nanang. Ay ka, agawid ka. Tapno makita na ka ti anak mo. Nang, kasla mabainak mo. Alaki itin. Ay, umay ka. Takuyugin ka. Mapanta, ije balayaw. Agyaman na akta nagawid kan manay. Ay ayaten ka pa ilang aging kaita. Inururay mi te panagawid mo. Pagkawanin ta ko, Mahulyo. Gapo, iti papanaw ko. Sabay ko matamay ka na pa iti may sagon away. Ay ayaten ka latang asawa. Iso nga urean niya't nagbasulam iti kalabas. Mapakawan ka. Ket pakawanan nakmet. Gapo iti kinaulpit ko iti. Amok. Naulpitakan ka. Iso apimanaw ka. Julio. Aywan. Ayan tiyan ta. Aday, Jesselid. Ingka kasarita. Kelly, anak ko. Anak
Nagpalasang ka talaga. Nagpintas ka abim malasang. Dakil kan. Wen, mama. Balasang akon. Kat ubingak pa idi pinanawan na kami. Pagawanan ako, anak ko. Pagbabawiyak, di ba nang panaw ko kada kayo, iti ama? Di ka agdanag, mama. Saan kayo akagura? Nga uray kaya't kayo kumaasidiran. Ngam itata nakita kayo manan. Rumimbaw lat tati panang ipatag ko kada kayo nga inak. Kailiw kayo unayan, mama. Anak. Anak ko ay kailiw ka matan. Batbat din ka unay, anak ko. Patpat kayo, mama. Sana ka nagimulay ti sakit tinagam kada kayo. Isuasan kayo kumana pumanaw. Tagdadan na tayo manan kada papa. Wen anak ko. Dito'y ako nitiag na na yun. Katagyaman at turay kas dyan nararamid ko iti kalabas. Inawat daklat ta iti ama. Biyag ti tao. Api ka kas tatarupam sa manta. Stress ka man iti umadan nga exams tayo. Ay, wen nga rod. Diyak ngamin amo no pangalaak manan iti pagbayad ko iti matrikula tayo. Ay, mawatan ka, friend. Ipadas mo man ti mangibaga kinaantim nga kabsat day di tatang mo, ah. Ay, kapilitan akasta Anyangay kat isudalaan mo ti mabalin ko apagkamangan, friend. Ay, pasensya kan, friend, ha. Awan mo't may pabulot ko ken ka. Okay laeng, maawatak mat. Padasak ti mangibaga kada antik. No, awan na talaga. Baka mabaling ag-advance ka pa'y kada boss mo. Kababain ka dagiti amok. Kanayon nga ag-advansak. Mabain akon kadakwada, friend. Auntie, mabalin ti bumulod kada kayo iti pagbayad ko iti tuition ko. Saan ngamin nga umanay dyan na urnong ko iti sweldok. Akas katulong. Tado mo ti daduma paggastusak. Ipapilit mo kami tiyang eskwela. Kitawan lang arot ti pag-alami ti pagbayad mo. Makiasawa kan. Tapno adamang pakanken ka. San adatao akanayon ti burburiburam. Tatanataengan kan. Isakad mon ang agmaymay sa tika sa pulam. Pasensya kayon, uncle. Amuyo mo't ada kayo laangan ti pamilya ka mabalin ko apagkamaangan. Nuapay mo't ngamin nga impati na kayo ni nanang mo. Isuan na tay ti kapsat ko. Gapo iti sobra ala dingit na. Di ka nag-eskwela, tabaka pumada kan tumot lang iti inam abalang kantis. Auntie, saan kumamot akasta? Nonya man ti basol ti inak, sandak kumangairamraman. Kayat ko laang mo ti makaeskwela kan. Kayat ko may saganaan ti masakbayan tayo. Oo, amangan masikukan kamot ladago sakbaya makaturpos ka. Saan kumamot akasta ti bagayo, uncle? Ikarik, agadala ka na imbag para iti masakbayan tayo. Ay na, uray di da kang panunutunan. Taada dagita anak mi asigurado amang kitan to kada kami, no da kami ti agkapsot. Awan na talaga ti maitulong mi. So ngagsardeng ka nga ag-eskwela, taag-focus ka laangan ngagtrabaho. Lakay, nasakitan sa ni Samantha kadagiti na isawang ta. Ah, gusto lang bakit. Insakad tamad ti panag-eskwela na. Aging kay tayo school. Agyaman ki di ata inaiwanan ken pinagadal ta. Huwag nga rod lakay. Kabalan nan ti tumakder ti bukod na kasaka. Kanjay ko nakngaruday. Baka pa'y mga sawa amasapa kit sayang lang ti gasto sa magpaadal ken kuana. Huwag makidi Sapay kolehiyo moten dagiti duang anak ta. Huwag bakit.
Pagadalan ta dagiti anak ta, tay sudan to ti makatulong kadata no lakapsutan. Sa bagay lakay. Bayam ni Samantha. Uray ta nakastrik mo ta nakaskatulong. Kaya na ang tagbiagag may maisa. Kasanon, friend. Pangalaam nga iti pagbayad mo iti matrikulam. Ay, Jack nga rod mo, friend. Aywan. At dati ibagbaga ni Angeli a solusyon na no kayat mo kano. Anya a solusyon na ita? Adda kano yam amu na kin ka sugar daddy. Sugar daddy? Wen, sugar daddy amang ti kwarta. Basta aramida mo ti kayat na nga ipaaramid kan ka. Ada sugar daddy na Angeli. Iso ti para bayad iti tuition fee na. Ay, Jack kayat Joey. Sumarda nga klangan nga giskwela. Nukas tamot laang. Jack kayat yagbalin akas la iti inak. Nasikugan asaan a ready. Iso nga imbati nak. Ma'am, mabainak ko nga mabalin ka diti ag advance iti sweldok. Tapagbayad ko iti matrikulak. Awan nga minti mabulod ko kada antik. Okay, sige, pabuludan ka, Samantha. Kaano ka sa pulam ti kwarta? Ha? Agpweso, ma'am? Ay, agyaman ako, unay. No bigat ko, ma'am. Exams mi ngamin iti sumarunong aldaw. Agmay sa atawan ka ni ti podermi. Amang bambantay kan ni mama. Ipangato minti sweldom, tapno adda aramatem iti panagadal mo. Ha? Agyaman na kititulong yung kanyak, ma'am. Saan kayong agdanag? Agawid ak amasapan no kas jamal pas ti klasik. Tapno tumulong ak iti trabaho diti balayo. Awanan yaman na, Samantha. Tila ang kidawak kat aywa naman na imbag ni mama. Kan kayat kumata makaturpus ka. Tapno makatulong ka iti pamilyam. Di kay agdanag, ma'am. Jack pulos liwayan a pagserbihan ni Ma'am Alicia. Ikarik dayta. Naimbaga talaga ti panagpuspusa dagiti among friend. Ken gaputa na singpet ken mapagtalkan ka. Isu nga impilang da ka na kamang ti pamilyada. Wen nga rod, friend. Iso nga giskwela ka na imbag. Tapno makalpasak. Kat sapay ko ma. Tama kasubadak iti kinaimbag da kanyak. Kablangawan ka, Samantha. Kamaw dyanan na nakalpas kamatlaangan iti panagadal mo. Agyaman ak, ma'am. Nagsayaat kayo unay kanyak. No sana gapu kada kayo. Jack amon na niya tinapasamak kanyak, ma'am. Mapagtalkan ka, Samantha. Agyaman kami matitianos mo amang bambantay ka ni mama. Katitata nakalpas kan. O kailaang kada kami nagbirok ka niti sabali at trabaho. Tapno may pakat mo ti inadal mo. Kan, maragpat mo ti arapaap mo. Agyaman nak, ma'am. Nagdesisyon nak pala nga ituloy ko ti agserbi kada kayo. Nang runakit nakapsut unay ni Ma'am Alicia. Agyaman akmat no kasta ti desisyon mo, Samantha. Talaga kasapulan mi pa iti mapagtalkan amang bantay kan ni mama. Awanan ni mama, Samantha, katagyaman kami unay iti anus mo anangay aywan kankwana. Agingga iti naudi nga angas na. Awanan yaman na, ma'am. Kurang pa iti panagserbik kada kayo akas bayad ti kinaado ti tulong yung impaayo kanyak. Jack tumasubatan ti kinaimbagyo kanyak, ma'am. Samantha, awatem daytoy. Regalo manipod iti pamilyami. Ha? Anya daytoy, ma'am? Ukradam tapno makitam. Ha? Titulon samot daytoy, ma'am. Wen, titulo ti daga, Samantha. Ha? Nakapanagan kanyak? Wen, Samantha. Oh, anyan. Nagimbag kayo unay kanyak, ma'am. Agyaman ako, nay. Awanan yaman na.
Imbilang nakakamang ti pamilyami. Iso nga itatawanan ni mama. Sumurot kami nga agiina ije Amerika nga ayan ti asawa. Kat ipatawid min dahito yung old house kan lote kan ka. Ta iso ti pakalaglagi pam kan ni mama. Nagdesisyon kami nga ija American ti pagtalinagdan mi. Ma'am Sol, sapay la kumata aywanan kan kailalaam dahito yung asanikwa. Nga imbati mi kan ka, Samantha. Ikarik ma'am, wen, kat agyaman akmanan. Agyaman ako unay kada kayo. Kumusta tirik namlakay? Sutak bagay talaga saan ko maimas ti mga Malalalag pa imbag kalakay. Pilitum ati mangan. Sapay awan ti kwartata tapno mapanta ko maagpa-check up. nakasahom ka din ang itubeng. Baka dapat bas maibigay na pagpa-check up ka. Hindi da masungsungbatan ti awag ko, kun text ko. Ay, busy na siguro. Ay, mo. Gabo na yan. Nadaman lang text no umawag la kumamit. Mapanagpayla ang bumulod kan ni Mari Silvia. Tay suti pagpa-check up mo lakay. Bayadan tantumot laeng do makapawit dagiti duwa nga anak ta iti kwarta. Hello anak. Ay na nakaroon na iti uyak ni tatang yo. Saan mo't nga imimbag idi pa-check up ko. Kasapula na ma-confine ka now. Kung nati doktor tani nakapsaw ti bagina ta saan makapangan. Kanayong mutlatan, ano umawag kayo? Kit kasapulan niyo ti kwarta. Nauma kaming kinimana, akanayon la kwarta ti dawatan niyo tunggal umawag kayo. Ay anak ko, nakapsut kami mutin ken ni tatang yo. Saan kami makatrabaho akas la idi. Basit laeng met ti maalala mi a pensyon mi iti senyor. Ang damutin bukod mi a pamilya nanang. Adumot ti pagkasapulan mi ti kwarta. Ay, amok aday ta anak ko. Hanggang awam mo nga rod sa bale, pagkamangan me. No saan ada kayo nga anak me. Sige. Di kag sangitan. Agipaw itak iti kwartayo. Ta ipa-confine nyo ni tatang. Agpanayon kayo kinimanang, nukurang. Nagalaam nga iti kwarta bakit? Ay na, nang tudmot dya inaudi nga anak ta, iti paggastos mo lakay. Ang kurang samot, taado ti aga sa masapul agatagin. Ala, awagan man dya inauna nga anak tatasak ti makisarita. Di datamot siguro baybayan dagiti anak ta. Hello, anak. Napay ngay mawag kayo, tatang. Ay, ibagayon mo niya, di bagayo. Tani, adupay tas asikaswag. Busy kita. Anak, ada ak dito ospital. Kasapulan mi, iti inayo ti kwarta paggatang iti agas. Kandato ba pa'y akasapulan mi? Di mo't pinawitan na kayo ni ading ko. Kurang mat anak ko. Pasensya ka na. Agpanayon kami ko ma. Ngapay mo't nga minasaan nyo ngayon alwadan ti salon at yo. Amuyo mo't nga dan pamilya mi. Pangaasi yung mata. Tasaan kayo nga agbali na padagsan iti biyag mi. Saan kumat anagayatan ti kastoy mapaspasamak kanyak. Una yan ti kasta pa nagsasawang banak ko. Sige. Agi patuluda kiti kwarta. Una yan dagiti anak ta bakit. Inkarigatan tayo da a pinagada. Una yan, tay bagada pa yan a panagsenta iti biyagda. Nagsakit na panunutan. Akabailandang isawang tikas ta kadata naganak na. Ay, nagpaisuday talakay. Kasanutan nga taita. Nakapsutan,
Kat saan taan ang makatrabaho jay talon. Ay, nakaay-ay-ay ti kastoy akasasaad ta lakay. Congrats, friend. Talaga balik iti soft opening da ito'y maikatlong nga shop mo. Agyaman nak Joey. Dakla tulong ti kurso tayo iti panang ipataray ko iti dayo ti basit a negosyo. Kan syempre, nalaing ka general manager ko. Agyaman nak. Napakumbaba ka unay, friend. Anya basit ni bagbagam. Talo ti shop mo. Dakkel unay ti panagyaman ko kanya apo Diyos. Taimpain na nga instrumento ni Ma'am Sol. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Way nga rod, friend. Kat apresyar lang unay tar aramidem. Makatultulong ka kalagi ti estudyante gapu iti panag-hire mo katakwana kas part-timers. Kaya't kumot asubadan ti kinaimbag dagiti amok. Babaan ti panang tulong kumot iti sabali a tao. Sapay kuma, tanagbaligi da iti biyag. Kat isong mataramidan da iti masakbayan. Wen ayun gayam. Matuloy ka kadi ama pa nagpasyar kada antim inton bigat. Wen friend, sarong karak da anti kan angkel. Kaya't ko ida sorpresaan. Auntie Irma! Adda kayo kadi! Awan sa amot tao, friend. Nakululima eh. Auntie! Uncle! Naimbag nga oras yung auntie. Siyak dito ni Samantha. Di ka anakan nyo. Ay na, Samantha. Ay na, si kamo gayam na ita anak ko. Tunyo, lakay! Adda ni Samantha! Si kagayam tay ta Samantha. Kaanakan. Agyaman kami. Nakapasyar ka. Uwen, uncle. Pasensya kayon. No itaakla makapasyar dito eh. Anya tinapasama kada kayo, auntie. Uncle. Ay, Ape, nagkutong kayo mutan. ay na, kaanakan aya. Nabaybayan mi ti bagi may. Tanakapsog kami. Hindi kami makatalon iti pagbiag may. Kanayon kami pa yan, masakit. Anya? Ay, iso nga'y mayak talaan kayon, auntie. Uncle, anda ngamin pinaramid ko abalay iti abay ti balay ko. Kat para kada kayo dayjay. Ison ti pag naadan nyo. Tani, awan ka balayo dito eh. Ay, Kan may sa nakapsut kayon. ay na. Mabain kami unay ka. Sapay ko ba? Tamapakawan na kami itin sawsawang may nagkasabulang ka. Kaanakan aya. Naimbag ti pa nagpuspusom, Samantha. Balasag ko. Uray saan da ka sinuportaan iti panagadal mo. Kat di da kamlat na lipatan. Awan kanyak tay jayan, auntie. Uncle, Ay na po. amok matamarigatan kayo idi. Gaputagis eskwela mo't dagiti kakasinsin ko. Ala, agsagana kayon. Isagana yung dagiti gargaret yo. Tagawid tayon iti baro abalayo. Ay na, nagpintaas na ito'y balay nga impaaramid mo para kada kami, kanakan. Ay nagyaman kami unay. Aslasaan kami amay karingag yan dito'y abalay. Huwag nga road ka nakan. Nagyaman kami unay. Awanan yaman na. Da kayon timbilang ko adadakkel ko. Iso rumbang lang nga sagutan kayo itinanamaya pa nagbiag. Itata pinaraburan nak ti Diyos iti ado a bendisyon. Ay, si kapay kit di ngawan naganak na. Ti addaan na imbaga na manak ko. Kan nabalig ti biyag mo. Tagiti kasinsin mo.
Tidak kampay malagi, papasyaran. Bukod may nga anak kat aring na inkula sa ida kamen. Ala, makamiris ng tumatlangan ti. Di bale, tada ka mang taripato kada kayo. Akas iti pa ng taripato yung kanyak, idi ubingak pa. Kaslaak nga lumnad itibain ko kini Samantha bakit? Uwin garud lakay. Sa hanta sinuportaran iti panagiskwela na iti koleyo. Iswa napilitan na simrek akas katulong. Malagip kong arod bakit? Ado nga kakasakit nga sarita tin sa usawang taydigan kwa na. Naimbag ta saan nga nagimula iti sakit tinagam. No ar-arigan, ado tinagkurangan takas makuna nga maikadua nga naganak na. Ay, agyaman ta iti Diyos lakay. Ta nasingpet ti kaanakan ta. Ay, talaga apagulidanan nga ubeng. Agpaisulaunay tako ng bakit. Naimbag ti panagpuspuso na. Naragsa ka Paskuhayo, tatang. Ha? Ay na! Hindi kayo magayaman na ka! Ay! Irma, bakit? Umay ka! Anda na kita anak ka! Ay, danak ko! Opo, imbag ta nakaawid kayo itaapas ko, Naragsa ka Paskuhayo, nanay. Merry Christmas, nang tang. Ay na. Kastamot ka na kayo, anak ko. Ala, sumrag kayo pa ay. Pasensya kayong tang, nang. Nuita kami lang nga nagpakita. Pakawanin da kami tinagkurangan ming anak nyo. Manipo dita. Kanayon kami nga pumasyar kada kayo. Tagpatakdir kami tinegosyo mi diti lugar tayo. Agyaman kami kini Samantha, ta inikanda kami iti pagpuunan mi. ay, kasta ya anak ko. Ay, nasayaan ka ron Anda kayong nagkayaman manang. Manong. Wala din ko. Naragsa ka Paskwang. Agyaman kami, titulong mo kada kami. Awanan yaman na manong. May satayo a pamilya. Isarumbang laada tayo tagtitinulong. Agyaman kami unay Samantha, anak ko. Ay na. Naragsak ti Paskwami itakan ni tatang yaw, ta kumplito tayaw. Ay huway anak ko. Agyaman kami unay ka Samantha. Dapat tinagiti ka kasinsin mo ka. Tinulungan mi da. Awanan yaman na, uncle. Sino pa'y kumatagtitinulong na saan ada tayo? Naragsak ka Pasko tayo amin. Merry Christmas! Biyag. Di tao. Eli, honey. Uman arabi ita. Naragsa ka kadimot lang. Tanalpasan ti kasarta. Unay-unay, mani. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay. Sapay ko ma, tanaragsak ta iti agnanayon. Kat sapay la ko ma, tamaadaan ta dagos iti anak. Kasla mabutangak nga agan. Unay lakit din to'y ubing ken napintas nga asawa kaya. Di kagbutbutang ha. Kabakilam tayo ta. Sikapay. Kabakilam ti aganak. Uray agsasaruno nga inam ti ipas ngay mo ka mabalin. Talangam ngamin ti pangganakan. Kaslagyak ka ba ilan? Ibagbagada nga min anarigat ka no ti aganak. Wala, tadi mo pa'y napadasan. Di mo dangdangan ti bagbagadakan ka. Basta ti mo lam iti panunot mo, mangbukal tayo ti dakila pamilya. Iso nga ado nga anak ti kayat ko nga ipas ngay mo, Eli. Talo a lalaki, ken talo a babae. Anya!
Ilay, ikata nagkasar kayo ni ti anak kao. Masapol at tulungam kadag itian yaman at trabaho na. Balay manwon no talon. Masapol at tulungam ti anak kao. Tagasawa kayon. Isungag binadang kay nga road iti amin na trabaho. Iti rigat kan kinawa. Kanayon nga kuy-kuyog kayo, Wan, tatang. Sana gapaw, tagasawa kayo. Kaday talagid idati kukuan yaw. Aggagat kayo. Tapno dalamutan yaw. Kain may saganaan nyo iti masakbayan. Nagiti agbalingan nak yung tao. Tatang. Aganos ka. Tapadam mo ta marigrigat na nakiasawaam. Ay, sinayang mo ti kinapintas kan kinaubing mo. Ay, tay ko mabak nang ti pinili mata dami langam. Saan akas iti anak ko aman nalon lang. Marigrigat lang harudahin. Dapay idadnan. Kwarintanan. Idinto tasika ke itin mo lang. Patpatgak unay ni Manny. Nga oray adayo alaklakay ng siya, tatang. Sapay la ko mga rotag na nayon da itapa ng ipatagbukang kwa na. Sapay ko ba, tasan na mabulanan uno matawanan lang. Tanay, ubing ka iti tawan mau nga iten. Adu pa iti pagbaliwan ti panunot mo. Mas dawak namin iti anak ko. Ako namlan may ibusan iti babae. Tasika anagubing ti pinili na. Tatang. Sige, agrupot kan. Tani, nakapalpakan. Surutom di asawa mi di talon. Ingkag paraspas iti tambak. Tani, panagtatalon manang. Manny, Oh, apa yung may ka dito talon? Ili. tulungan kan. Ay, sana yun. Agawid ka ninyo balay. Baybayan na kung dito. Agawid ka, tanay. Diyak kaya mapanog ka. Kay kayat kun dito'y. Ngam ije balay. Tamabanog tila payag ko iti kadadeng kinitatang. Paspasin siya amla ko man ni tatang. Nangiwat at talaga. Kasjay na dayjay. Timadi, agkakasakit ti bagbagana. No anya ti kayat na nga ibaga, isawang nalatan. Di na panunutan. No makapasakit ti ibagana, wano saan. Pasensya mo. Bayam, nakasaritak to. Ay, saanon? Taamangan no kunaan na nagipulong akan ka. O sige, tulungan ka latan. Duatan nga agparaspas. Kumuyo kay Jaylee. Intaila ko nagiti inapit ko atarong. Parya, kan kamatis. O sige, sumurutak mani. Diyak kayat ti agyan dito balay. Sumurutak kan. Mapantang ro na. Kasla kayat ko pala ti agawid ijay lugaran. Sampay lang nga ita. Tado pa ti trabaho iti talon. Numalpas ti trabaho sa tagbakasyon ni Isabela. Kailiw ko nga minan dagiti dadakkel ko. Uy, mawatan ka bakit? Bayam, numalpas ti trabaho iti talon. Mapantay di Isabela. Ipan kumatlay jay syudad dagiti daddumaan at nga inlakom kanyak, Manny. Kunak man no inla ko yun ti pistuyo ijay, nana? At dapay lang, inrikop ko la idi iti sumagmamano abulan, tawan makasangong agbantay. Ngamitata nakalpasan di anak ko iti panagadal na, ngam awan pa'y matrabaho na. Iso pa'y latag bambantay ijay, no kastoy nga dak dito'y laon yun. Talaga saan na malapdan ti panagbak ng yun, nana? Gapo iti kinagagat yun. Saan ba't? Aywan, ang mga nuadam o mamatangtanan nga agbantay ijay pestumi ijay bagyo. Pasaray adda nga mintilakad di anak ko no maminsan. Sige, nana, ibagak to. Saan anadagsan ti trabaho na? Agbantay lang iti pwesto. Kad siyempre, aglakumuten kadagiti lakok ijay. Oo, nana. Ibagak to no adamay rekomendak akalugarak. Masapa ka mapan ijay talon, tatang. Tani, ado pa ti aramidak ijay. Asawam ngay. Ayan na. Itugot mo na. Tapno malpas sa dagos ti trabaho mi jay. Ay, ako saanan tatang? Taglaba. Ubingan na. Kapigpigsaan na. Iso di mo ruwaman. Agsin senyorita. Pagtrabaho tapno may ruwam iti trabaho. Sa bali ti biyag na di balasang.
ken ita, ta naasawanan. Masapol, asurwan na ti amin na klase ti trabaho. Takas ta ti pagwadan nga asawa. Tulungan na ti asawa na. Saan laday tagi-taytaya iti dakulap na ti kukuin na. Intan, taaldawon ili. Agawid tan, tayo tamanganan. Ay, agbati kan to inton madamdaman. Tasyakla ti agsubli dito talunan, ha? Ay, apay, maditirik-rik na? Nakamisuot ka, mate. Nagrigat ti trabaho dito talon. Agbilbilag ka itinit. Makabanog mat gayam ti kastoy. Ala, pasensya kan. Amo ka di ka na erwam iti trabaho. Bayan, di kan tong sumurot. Agtalinad ka ijibalay, wen? Nagtali na edak mat ijebalay. Mabanog mat tilapayag ko. Gapo iti kinarengreng ni tatang. Iso pa nga si Manny. Palubusan na. Tay nakmanggad ijay syudad. Anya kumangay ti panggedam ijay. Di nga ibagbagan ni Nana Feli. Tiagat-gatang itilakom anak nateng. Di mat agsapsapol iti pagbantayan na iti pwesto na. Apay, kaya't nakapanawan. Please, Manny. Palubusan na. No talaga napatagakan ka. Kasyan na. Sana bale, takwarta tinak sa pulan. Matulungan kang agsapol iti kwarta, Manny. Iso ang palubusan na. Pangasim ko, ma. Makapulan na niya, di nagawawid ni Eli, manay. Linawas mo nga gawawid no kwa. Inawagak iti kalman tatang. Makumikum da ka no. Awan ti agbantay ti pesto da na Feli. Tanapan ka no iti Manila ti anak na. Awan ti mang sublat kan kuha ng agbantay. Ikaw may sarungkaran sa paminsan ni Bagyo, Ikaw may suknalan dyan sa awam. Wen, tatang. Lepasag ti trabaho ko iti talon. Kuyugag to ni Nana Feli. Numapan iti syudad. Ala, umay ka, Manny. Dito'y ti pwestok dito'y. Ni, kakakarya. Si kamot ti anda dito'y pwestok. Apay, ayan ti agbambantay dito'y. Ay, kwa, kaka. Rimwar mo't dagiti dua. Binilindak nga agbantay dito eh. Takunada mabit dalang iti papananda. Gamne, upat nga oras ang tinapalabas nga mawandamutan. Ala, agtugaw ka pa'y laang, Manny. Agyaman nak, Nana Feli. Ay, sige taw malatiwak biit di tayan ti pwistok filay. Ay, at gayam tinaglakwak kadagiti natengyaw. Sige, panawang kay bye. Nana Feli. Asino ti kadwa ti asawa kang agbambantay dito eh? No daduma, ti anak ko, naawan lakat-lakat na. Duada nga agbambantay kini Eli dito'y. Mala orayan tandag iti dua. Mabit lang gumatangak iti kape. Tagkape tapay laang, pangururayan ta kada Eli, kan ti anak ko. Sige mama. Ada pa na pataga papanak. Mangan ka pa'y Alden, anak. Tadagin atang ko akanan tayo kadamani kan Eli. Sanan, tijerwaran ti panganak. Nakon. Oh, sige, Manny. Eli, mangan kayon. Kalpasan na, agawid tayo ni balay. Tapno makita mo ti balay mi dito'y bagyo. Eli, naggapuan nyo kini Alden. Apay nagbayag kayo. Napnapanan nyo. Kan apay adimi makontak ti cellphone nyo adway tay. Kwa, nalubat dagiti cellphone mi, Nana Feli. Napan kami nagkatang iti masapsapol ni Manong Alden. Kasta ka di. Oh, Manny, mangan ka lang. Di kag papain. Ituloy kong tumadamdama ti mangan, tadapay gayam order da iti pangira pwesto. Ay, nalipatak matan. O sige, mangan ka lang, ha? Eli, ipakaadak ka ni Nana Feli, tagawid ta pailahan. Agbakasyon ka, oray dua, wano talong aldaw. Ala, saan ang mabalin, Manny? Awan tagbantay dito'y pwesto. Agsublimanin iji Manila ni Mang Alden. Basta, jak pa'y mabalin ti agawid ita, Manny. Iso apasensya ka na kuman, ha? Sikapay laang ti agawid. Nukasta, agawid kan barok. Wen, Nana Karya. Si kagayam ta asawa ni Ilay.
Kunak no balasang dayjay. Ada magaya masawa na. Wala na. Laklakayak nga amang ngam ti asawak. Wen nga raw nadlaw ko mo dayta. Ngam among barawk. Antay ibagakan ka Ngam di mo la ko man ibagbaga asyak tinang idanon ken ka. Apay nana? Ay naaagwarwarasan dito ayan may nga da relasyon ti asawam. Ganda anak ti amo na. Anya? Nakadkadlaw launay. No dudwa da iti pwisto. Ay sos, ati uda pa'y ata agasawa. Grabe ti kinalailo da. Kanayon ti irurwar da. Kanayon ti panagkuyog da. Anya? Nagalasmat ada magdaytan. Agam sige, bayam ta kasaritak ti anak ko. Pwenkak no pudno dayta nga indanon dakan ka. Agyaman ang nana. Kahit nasaysayat siguro no pagawido kong ti asawak. Ikuyog kon nga gawid. Sino ay tinagatal ti dila na agararamid iti istorya? Naglailo kayo kano no dudwa kayo ijay pwesto. Apay, ada ebidensya da iti kasta nga ipagbagada? Ada ipakita da nga ebidensya kada kayo? Awan matkit di iho. Lagayam. Di kay man basta mamatpati ti mangmangagyo mama. Kan may sa amuyo mo't nga da girlfriend ko. Apay kung maatutupak da ijay nga Eli. Kat adda asawa na. Ha? Sikaman mati kasaritak ita, Eli. Sikaman ti mangibaga iti agpaiso. Adda relasyon nyo kin ni Alden? Ni, awan na Feli. Ay, ala. Tangay awan ti mga klon kada kayo iti kinapod, no? Masapol apag sinaan kayo lata. Ha? Nagpakpakaasi ni Manny kanyak, Eli. Pagawidan ka kanon, ngam oray di na imbaga ti kasta, talagang aramidag matladay ta. Agawid kan, Eli. Tadyak kayatan ti kastoy ang mapaspasamak. Adoon na yan ti mangmangag ko. Ay, di kay mat mabambantayan. Takaaduan mat ti aldaw akaadak iti laon yun. Ngamjak ninamnama akastoy ti mangagak iti panagawid ko dito bagyo. Iso nga ala, sapay ko mga rood tawan kinapudno tinaidanon kanyak. Iso nga agawid kan Eli. Sakbay ang mailawan ti anak ko. No, palso ti indanon da kanyak. Nana Feli. Oh, anyat sangitam Eli. Wah, masaya nga anak lang amin iti trabaho dito'y bagyo, nana. Nagsingpot kayo. Kan kontento ak iti sweldo. Ngam kasto'y matin tinapasamak. Gapula ang itinagatal adila dagiti man nakibiyang atattao. Por delikadesa, isungar aramidag ti kastoy Eli. Nawan kinapudno ti bagbagada kanyak, pagyamanak. Ngam pumanaw kalaangan, sakbay ang mailawan kayo iti anak ko. Diyakon magustuhan ti sasawan dagiti tao kanyak. Pasensya kan balasang ko. Awan ti naklunda ato, Manny. Kasta ka din, Nana Feli. Juan Manny, ngam sana bale, tay manugotan ni Eli nga agawid. Agyaman ak Nana Feli. Kahit sapay la ko ma, tawan ti kinapudno ti sayang gusang, may papan kadagiti dua. Day tamot ti daw dawat ko. Sapay la kumatakas ta. Tagpadadamat nga awan ti naklon na. Manny, honey? Apay, mamati ka kadi iti indanon dakan ka. Awan ka diti panagtalag mo kanya. Sige, maturog tan tarabin. Di ka kadi mailiw kanya. Maturog tan kunak. Makaturturog ako na yan. Dad! On! Papay nagbakwar ka, ilay? Masikubak, tatang. Anya! Uy, dana. Nangalalami ti si Kugmaw. Akin putot iti dayta.
Ni maning anak yung atatang. Oh, ngata! Saan na siya tinagtao ng tininawam ita? Mani, Inaramat ko ti utek ko, Eli. Inggagarak ti sana ng sagid ken kamanipod si mangpag ka dito'y balay. Tapno mapanag nakakti kinapod no. Ita, masiku kang advisean. Ita, ibagam asyak ti ama da ita. mani, Ibagam no sino ti talagang ama tininawam. pakawanan na ko ma. Nagbasalakan ka. Pudno ti atap yung may papankada kami kini Alden. Kat isa ti ama to isikop ko. Makitam. Inaklon mo mutlangan tinagbasulam, Eli. Nagbutangak ngamin anang aklon iti kinapudno. Isa pakawanan na ko ma. Pakawanan na. Apay, naaramid mo ti kastoy, Eli. Apay. At ay na. Naimpake kami na nakagawam dito'y balay, Eli. Pumanaw kan. Mani, ikan na kumapay iti may sagon daw ay ngagbalbaliw. Pakawanan na ko ma. Lading itak. Ngamsa nakaskari na tinaramid mo. Nasakit tinaramid mo. Isungag sinatan. Mani. Di mo idaldal ti bagyam kanyak, ah. Tamumot nga da GF ko. Saan ka di? Ngam kasanon ti sikop ko. Suportarak, no kasta ti kayat mo. Itad ko ti pagrabungak iti anak ko. Basta dya kung kaya ti makisinobyan kan ka. Tada no biyak. Ken tulagan min ti kalasami. O sige, dita ka na. Kasano agpahitan. Kasano kami iti sikop ko. Agmay-may sa ako namang taripate iti anak ko. Pakawanan na ko ma, Diyos ko. Gapoy ti kastoy na inararamid ko. Isuro na ko may tirumbang aramid. Opo. Biyag, ti tao. Anya ngay day taimat mo, basang ko. Kasla na dagsin mat. Ah, ay ikaw na. Fresh asili daytoy. Nagapoy di probinsya. Impaw it ni nanang ko. Kasta ka di. Day tangarod tilot-lot to, machili oil. Una na, naimbag nga rod tadamula da nanang ko. Tapno sa anak kon agumatang. Ngamin, nagngina iji palingki. 150 kada kilo. Ay, wala. Pudno day takunam. Nangina talaga iti palingke. Iso nga ano sakti mapanmang sabat iti pawid da nanang ko iti terminal ti bus. At least, saan ko agat gatangan ti fresh asili. Tiyonan ba yun ang lalaki? Awan urban nilad na. Anya ka di manan day tang ibagbagam, friend. Apay manan aya. Among friend, sinublian man ni Ricky, Jessico ta girlfriend na. Anya? Ulpo da talaga di dya lalaki. Kunana kanya kasyak laing tay ayatan na. Ngam, namuwak laing kini Rosa sinublian na gayam day dya Amerian. May na. Nagsakit na talaga tinagam ko. Anya ngay nga rod. Anya pa lang tinamnamam iti may sa lalaki ita panawan. Pasig a babaero saan da makontento iti may sa babae. Masapol nga da reservada. Puno na ita ako ng friend. Ay. Awaga man kit din ni Pauline. Ibagam ken kwa na. Mapantayo ita iti bar kalpasan ti trabaho tayo. O sige, awagak ni Pauline. Hello, friend. Hello, Pauline. Kumusta ka? Ayos lang. Adaak pa lang dito yung work ko. Apay? Kasta ka di? Nagsaritaan mi ngamin ka ni Bakla. Mabantayo ang giinom bar ni Michelle. Kalpasan ti trabaho tayo. Ha? Pangaasim taw may ka, ah? Gumura kami lakit din, no? Saan ka nga umay? Anya? O sige, umayak inton malam. Good!
Umuna kami ka ni Baklay Jay, ha? Sumarunong kanton. Wan, ngam ag-overtime akpay ngamin iti may isang oras. Iso nga umuna kayong tulatan. O, sige. Namnamaan mi ti yumay mo, ha? Okay, bye. Nakainom tayo matan iti sagtatanlo tayo abote ti arak. Agawit tayon. Unay ka matan, Pauline. Alas 9 pa lang iti rabi. Nasama pa ay. Agurutirak pa iti half case nga arang. Anya, nagadumatan, friend. Italahan da ito eh. Among mata broken nak ita, san aya? Ngam, Ala, awanin ta dupay angem. Uminam tayo. Awan tiyang awin. anya. Ngem no kayat mo agumuraken ka. Ala, agawid kan. O, ala nga ron. Uminom tayon, friend. Narabian kan sakit diya nagawid iti rabi, balasang ko. Ah? Ay, wala na. Kinapudno na. Nagawis ngamin dagiti gagayam ko amapan ijebar. Pamagusto laang mat kadakwada. Isa na panak mat. Kasta ka di. Kita agal-alwan ka. Amumata ni tapanawan. Ano dagiti managdakdakas ng runa no iti rabi. Wala na. Agyaman ak iti panang palpalagip yu kanya. Saan matadakas ti panakigayam mo, balasang ko? Gampilyam, nagiti pakigay-gayam, ma'am. Tasi ka, addan anak mo. Gam nagiti barkadam, awan pay. Iso panunutom nga umuna dagiti dua nga anak mo, sakbay ti barkada. Hello, Uncle. Hello, balasang ko. Nasaya ta sinong batang tiyawag ko. Kunak man mo ita ka amang yag iti chili oil dito pwesto. Ah? Ay, ko, Uncle. Pasensya kay kuman. Medyo busy ak ngamin idinaminsan nga aldaw. Ngam inton bigat. Sigurado ang maitulod kun ti order yo. Sige. Naibus nga minin dyan tulad mo iti napanalawas. Ket ado na iti agbirbiro. Isa amang yag ka, way? Wen, Uncle. Inton bigat. Umayak nga umay. Da kayo matgayam, nana. Umunag kayo at agkape tayo. Ay na, agyaman ak balasang ko. Naangot ko nga min tinagbang lualot-luto ma chili oil. Iso nga amok, nga da ka dito isilit mo. Wen, nana. Awan trabaho kita. Iso nga agluto akman iti chili oil. Ado nga min ti orders. Ket jakmat maaramid amin kalpasan ti trabaho. Bilibak matkan ka. Tamalaksid iti trabaho, kabaay lang mapagginda ng tiagla ko. Talaga akas tanana. Nang runa kanya, tadwa ti anak ko. Oh, kitain nyo man, kabayatan ti panaglutlutok. Ket agsursuro at akpay iti script. Imbag lang isubmit ko kadagiti agkasapulan iti script. Nasayat na itabalasang ko. Ngam di mo kumamatlip-lipatan ti aginana, tapno saan ka akanayon amabanog. Masapul matibagi ti panaginana. Ay na, pasensya ka kuman ha. No italaan na i-deliver ko ti order mo. Ha? Ayos lang ating. Awan problema. Agyaman ako na, manong. No daw ayam, mangyit kan tumanan iti lakon. Talakwak na giti kakasinsin ko dito eh. Wen, manong, amumatan ang masapul ko ti kwarta. Nang runa kat addadwa nga anak ko iti probinsya. Wana, isupay mo tamay tulong mi kan kati panaggatgatang mi kadagiti lakom. Ay, nagpuri nga talaga ti bihang. Kaslakayat ko ti mapan umino, medyo ba ni Michelle? Ah, sure, friend. Mapantayo nga rod no malam. Wana, awaga man ni Pauline. Ibagam ang mapantayo. O sige, Yeah. awaga, kalpasan ti trabaho ta. Intay man kit di ag happy-happy. Hello, friend. Hello, friend. Imawag at tawisan ka. Ah? Awisan na? Ijay? Mapantayo ijabar ni Michelle inton malam. Intay man ag happy-happy. Ah, kwa. Pasensya kay kuman ha. Ngamjak pa'y makaumay. Adda nga min aramida kalpasan ti trabaho dito eh. Ha? Anya ko magkaramidam. Amumatan, ado tar aramida.
No sa anak nga agluto iti chili oil, agsuratak iti script. Unay ka matan? Sana mabalin asan ka nga umay. Gumura kami kan no kasta. Umay kami dito pagtrabaho amin ton malam. Urayan da ka. Anya? Anya? Ay, saan ang mabalin asan nga umay day siya babae? Gumurang at talaga no saan nga umay makijaming kadata. Day tangarod ti bagbagak kan kwa na. Diyak masigurado no makaumay. Mapantay dyan ti pagtrabahuan na. Orayan ta. Tapno adda kadwata nga uminom. Kasanungay no saan ta mapilit nga umay. Ay, saan ang mabalin? Ha? Pagsasawak day siya babae no saan nga umay? Pasensya kay at talagan, Ana, friend. Ha? Kahit mo asawan? Saan ka talaga umay? Saan? In promise ko nga min kini Manong John a deliverak itilako. Iso adyak makaumay. Anya? Ay na friend, itantan mo ti agla ko. Kasla saan agayam ti bang ibilbilangam kada kami no kasta. Saan mo't akasta, friend? Among Pauline, nagboring ka agayam. Ha? Huwag paiso. Nagboring ka agayam. Di ka pa'y amo ti makibagay kada kami agagayam mo. Pasiglatan na kwarta ti adda di ta panunot mo. Ay na, saan ka arumbang ka agliday? Gapo iti ibagbaga dagiti gagayam mo kan ka, balasang ko. Nana, Iso dati saan anapudno agayam kan ka. Tano napudno da, maawatan da ka kuma. makapasair itirik na, Nana. Mismo pa'y mat agagayim ko ti mangibaga kanyak aboring nga kakadwa. Ti makunakkan ka. Aramidem kit di akarit dayta. Ituloy mo lata ti agtrabaho kan ag negosyo. Saan nga isuda ti pampanunutam? Wan, Nana. Adan to ti gundaway ama amiris da asaan anasaya timbagada ken ka. Boring ka agayam. Ni, itaman pa yung may kayo adwa dito boarding house ko. Wen, imay kami, tumay da ka manin awisen. Ha? Wen, imay kami tawisan da ka nga umaijabar ni Michelle ita. Ay, gapo iti kinabisim. Nalipatan pa yun akasangay ni Michelle ita. Ay, wan gaya man niya. Iso apang nga asim, ta umay ka kuma. Ay na, pasensya kay kuman. Ngamjak makaumay ita. Sigurado ngamin nga inom laang ti papanan tayo ijay. Anya? Kasangay ni Michelle? Nga, saan kakit din nga umay? Kaya't kuman ti umay, ngamnaskan ngamin nga agluto ak ita iti chili oil. Umay ngamin di nagorder inton bigat. Nakababain mat no awan ti maitid ko. Ay, malaking bubukod ka talaga. Bagim laang di pampanunutem. Anya? Ay na friend, maawatan na kumamat. Naimbag kada kayo, taawan anak yu, apang panunutan nyo. Ngam siyak ngay, adamang namnama iti suporta. Ay, saan mo nga talaga nga mo ti makibagay kada kami? Saan ati kinaadda anak mo ti rason? Anya? Nagboring ka at talaga gayam. Uri agsakit tinaka mo iti imbagami, tapod numat. Nagboring ka. Ay, manipo dita. Lipatin ta ni Pauline agayam. Talaga? Awan kwenta na gayam. Pasig lang nga kwarta tanday ti panunot na. Wan Makapaasar. dagiti anak na latan ti kanayon arason na. Ay, makapawan ganas. Mayamon. Ti kaano man. Santan nga awisen. Makapan kan makainom talat tama di jay bar. Nga ure awan di jay babae. Awan kan may sa, uray umay mat makiinom ka data kat agawid adagos. Saan mo talakaskas daw? Talag boring kat nga raw dagayam. Awan ti palaki bagay na. Ay, bye-bye ang talatan. Taipamay sana ti agtrabaho kan agnegosyo. Santan apilitan iti kaano man. Ay, no para kanyak. Uray awan gayim ko, no kas kadakwada. Wan nga rod, makapasair itirik na.
Amis mo agagayim ko ti mangibagaan nagboring nga kanong akadwa. Saan ka mataboring? Amumot ti makibagay ka rin tao. Iso na lang, tamas priority ti oras mga trabaho kan nagnegosyo, ngam ti mapan makijamjamin kadakwada. Dayta nga rod ti saan da amaawatan. Isuda nga min kat pasigla ang happy-happy ti aday ti panunot da. Bayamon, ayos lang nga mapukawan kay ti gagayam, no kas kadakwada mo't lang. Saan ka mo't ngagmaymay sa? Ada akmet amanong, no gayim mo, mabalin mo akatungtong, no maburboring ka. Agyaman nakunay, Manong Jun. Oh my gosh! Oh, naapay. Awan ti cellphone ko iti bulsak. Aground ti wallet ko. Awan matlaeng. Anya? Oh, awanin da ito'y. Nadukotan ako, friend. Diyak matlakit na dalawan. Mabit lang. Ah, Oray siya, friend. ah? Awan matlaang ti wallet kan cellphone ko iti bag. Aniya? Anya, matantikas to eh. Agpada ta na dukutan. Oh. Saan ta pa nabayadan dagiti in order ta ngay ninom ta? Kasano da ito yan? Pasan taman lang na rin na, friend. Napartag namat nga minan. Sapay adamin nga ID iti wallet ko. Oray siya, friend. Oh, ang dami na dyan. Kasano tayo ito yan? No kaano kasusuldo tala. Sumatip nakadungko ti cellphone ken wallet. Kasano tayo ito yan, friend? Ako na pulos ni kwarta. Pautangan na kumamit. Anya? Pangalak nga iti pautang kukan ka. Kat agpada tamatlaan nga nadukutan. Kasano tayo ito yan? Una yan tikas to. Mabisinak pa ikit din. Awa na pulos kwartak. Manula ang jack coins nga da iti alkansyak. Kaslangon pa isang agas o takargana. Halang arudan Ba't takay mo dal kansyam? Ta isupay nga igatang tayo ti kananta. Ura siyak, mabisinak matan. O sige. Mabiit lang. Ba't takakon? Rabi, ningam rumwar ka payla ang balasang ko. Wala na. Masampol ang mapanak ijay town. Isabat ko dahito chili oil nga order ti may sa agayam ko. Kasta ka di. Katuwan na. Ngam agan anad ka balasang ko. Saan ka kumaunay ngagpakpakarabi? Nang runa kat medyo adayo ija town. Wala na. Kalpasan ti pa nang isabat ko iti order ka. Agawid ak adagos. Gapunta awan mo tindag iti gagayam ko. Akanayon ang mga awis kanyak tapno uminom. Ha? Naumadan kanyak, nana. Gaputa sigun kadakwada. Boring ak kano agayam. Iso asaan dak matan akasarasalita. Wano inis message. Amom Pauline, saan akawalan tigagayam akas kadakwada? Iso nga ayos lang, asaan da kan nga ibilbilang agayam. Oh, anya ter aramidan nyo dito para daan, tiji. Pauline, ay na, nasayata nakita da ka. Thank you, Lord. Nakita da kamatlaeng. Ha? Ay, kwa, pasensya kayo ta sa anak makikuyog kada kayo no awisan dak amapan uminom. Ha? Saan da ka nga awisan na mapan uminom, friend? Awan lang amin ti cellphone mi. Iso asaan da ka matawagan. Kan may sa, awan kwarta mi apagpasahi mi nga umay kumay ja boarding house mo. Ha? Anyat kayat yung asawan? Friend, pakawanan da kami kuma. Naglablabas kami iti panagsasaomi ken ka. Ha? Nadukutan kami tinaminsan nga aldaw ja ba ni Michelle. Naala da ti dua cellphone mi. Kan kastapat tan ti wallet mi. Anya? Iso nga gusto laeng. Tasan ka nga imay asimurot ka na kami. Ano kasta tinapasama? Amin tayo kat nadukutan. Pasensya ka lakuman ka dagiti na isaw-sawang mikan ka. Saan ka boring nga gayam, friend?
mas matured ka nga agpanunot ngam kada kami. Pakawanan da kami ko, mga friend, ha? No, kasta ti panangiladawan mi ka. Ngam, naamiris mi ada kami tinagbidton. Awan anyaman na dayjay. Adal day takada kayo. Asaan apakaidayawan ti panagin inom itibar. Wano sa dinuman. Tapno laang makuna nga amoyo ti makisabay iti ugali ti kabataan ita. Ayos laang ti boring a tao akas kanya. Gaputa adda akanayon iti safe a lugar ken safe a panagbiag. Friend? Ala, di kay madanagan. Pautangan kayo iti saggabasit agatan. Tapno adda sa rinyo amapan agtrabaho. Tapno saan kayo akasta akasla nakakaasi. Biyag. Di tao. Kwarta man lakay. Pangusaramanan iti kwartaya. Kat nakapalingki lang arude. Nalipatak tigimatang itinapinta sa badok. Tani, umadanin ti recognition di anak ta. Nagado abado mi dya kabinit mo. Napumpun no dya kabinit mo iti bado. Na umaak dagi jaya na bado. Kanalangan nga ulit-ulitak nga ibado dagi jay. Nakita dan nga imbadok dagi jay. Kababain, ibagadan tupay nga awan bado kun no isumanen ti aramatek. Anya? Nan, ikanak iti kwarta. Tay nakgumatang iti napintas a bestida. Ken ikanak iti pagpariban ko. Ken pagpa-facial matan Anya? Nagadumot ang paggastusan mo, bakit? Katun tani recognition di anak ta iti pagadalan da. Adda honor di anak ta. Masapul mat abong ti itsurak amang yukkur iti medal na. Nan, ikan na kun ay iti kwarta. No di ikan, inakumutang iti karuba. Si kamot lati utang ko, abel. Kita man numayat to'y outfit ko, lakay. Na, una hindi kasta lang ang bakit. Anya mo dito bestida ngay. Backless may. Tap numayat. Bagbagay ko matlaang. Saan? Naglukmag ka. Naipot una tabadom. Nabagkalan talukmag mo. Sukatam na ita. Anya ka matan. Sayang day to'y no jak mausar. Sapay nagnina. Ay, abo. Imbes adya anak tate agpostura. Saan? Tas si kamot ti makakaadang agpapintas. Si kaya adda honor na. Kahit kasla-kastan tasyak nga rutinanang. Imala kanyak ti kinalaing di anak ta. Kahit nakasukatan dyan anak ta. Jak amo. Makaamumot iti baginan Dakulan. Amunan tararamidan na. Si kangay. Apay, di ka umay. Saan ay? Da kayon, tayo nakagtrabaho. Sayang dal daw ko. Sino nga'y tagpicture no di ka umay? Agpapicture kan to niti sa bali. Sige nga ron, tagrubat kami. Nagsapa pa ilang mo. May mayat tinasapa ngam ti maladaw. Ti kayat ko, siyak ti kaunaan asumangpat ije pagadalan. Ne, adda kamot dito'y pagadalan, Rosie. Apay, adamot aya honor jay anak mo. Ay, awan ame. Umayak lagbuya Ay, imposible mat ngamin nga honor jay anak mo. Kat nagmudol ti utak na. Ay, si kanto man nga rod tag-picture anya. Tani, awan para picture mi iti with honor nga anak ko. Ay mabalin lata ame. Sa nabali, tailibre kanto iti halo-halo. Sana ame. Basta ilibre kanto, tapno awan to ti ising singir mo. Inton sumaron no a recognition nyo, ti kayat ko, si kanto ti kalaingan, Rhea? Nanang. Ipasnek mo nga min tagrepaso. Awan rumrumor dito'y bala ita bakasyon, Rhea. Agrepaso kakit de. Bakasyon mi nanang. Pagripaswan nakpailaang. Uray man bakasyon nyo. Basta agrepaso ka. Tapno nakasagana kanto inton sarak yumanan. Anya? Ulita Rhea, dito'y kalaang unag ti balay. Di ka rumrumor. Di mo tultuladan dagiti anak ti kaaruba abulakbol. Baybayan ngamin ida dagiti dadakkel na. Iso ang nagmudol ti utak da.
Jayla agpapaanawa ter aramidan da. Agrelaksak kumamot ananang. Makarelax ka mat dito'y balay nga oray di karumwar. Basta, awan rumrumwar. Nay, anya dagito nakasab, dito ruwar ti balayo ame. Midmida sa amay dagitaw. Wan tatang, dagitay medal tinalaing nga apo ko yo. Apa dito ruwar ti nang isab itam ka dagito ingay. Mabasaan og daw. Isar ko ano agtuto tatang. Apay, masapol nga iruwar mo dagito. Tapno makita ti tao ang nalaing ti anak ko. Nga emalakan niya. Malakanyak. Di ka manamig. Kaya no puro asa ti grado mi dagi eskwela ka. Ni abila ang asawam ti malaan jalakyaw. Anya ti bagayo aya? Manaktak kayo. Umayak bumulot iti bagasyaw. Ta di pa'y nabilag ti ilay. So kataktaw no makapakiskisa. Ala, ingkay mga layjayon. Oy. Nangalaam di taigam mo ama esi ka, Alden. Dinawat ko kinaapong ko na nami. Sigurado ka? Ang mga nutinakaw mo day ka? Saan? Intinapong ko. Siguraduam lang asaan mo at tinakaw day ka. Ta ipabarangay ka. No agtaktakaw ka. Saan na? Tuladom nga min di anak ko. At dalaang iti unag tibalay nga agreprepaso. Iso analaing ije pagadalanda. Iso anakul na tautak mo tabulakbul ka. Kutikot ka pa imot nga rod nga ubing. Nana? Ala, agawid kan. Nireya ngay nana. Ay di mo disturbon anak ko. Di mo isungsong nga agbulakbol. Di da kay ngamin isursuro dagiti datakkelyo. Iso akasta kayo. Ay na, agraduaron di anak ta iti high school lakay. Agraduar nga addamanen medal nan. Imbang nga ron, ta nagtalay na idmat piman, ti kadat medal na akanayon. Ay kat siyempre isursurok gayam anaimbag. Ha? Ay uwan, amom. Pasang awa ka numad jay anak ni Rosie. Ningay Alden asursuran daw. Ni, apay nga ron akatawa amay. Kasano? Nagmudel ti ulo na. Imala ka dagiti dadakkel na. Ay, bakit? San anong saya ati kas nga ibagbagang? Di mo rubang akatawaan ni Alden. Maragsa ka naklaeng, tanalaing ni Reyang anak ta. Kumpara ka dagiti anak ti Karuba, nagngungudel ti ulo da. Ay, apo, di mo rubang apagtangsit ti kinalaing ni Rhea ami. Proudak laeng iti anak ta. Angam san amasapol nga uyawan, dagiti dadto mga uping bakit. Naglalastog dan tumot. Anya nga ita, ha? Siyak tumanen ti bida inton graduation ti anak ta. Tamasabitan manen iti medalya na. Iso kwartang man. Apay manan ti kwarta? Gumatangak iti baro abadok. Usarak inton graduation ti anak ta. Anyat lanom inton makagraduar ka iti high school, anak ko. Sa dino ti kayat mo apang ituluyan iti panagadal mo. Yak sa apay ag-eskwela, nana. Anya, ag-eskwela ka kitdi. Amang ano jak makapasa. Sayang lang ti pagbayad tayo, nanang. Makapasa ka, basta ipamaysam ta agadal. Ijampay lang amin tagbulak-bul At adumot ngamin ti oras mo iti barkadam ngam iti panagadal mo. Pasensya kayo, nanang. No, agpapaanawak kada kayo. Barukan, anak ko, isong agsingsingpet kan. Agbalbaliw kan. Nanang, Panunutom ti masakbayam. Isong agadal ka kuma. Ikarigatan da ka apagadalan ka ni tatang mo. sige nga rod Da kayo ti makamo, nanang. Nabayag mo at ajak nakitkita di anak mo dito'y lugar tayo, Rosie. Ayan na ka di. Nagtalaw siguron. Simurutan kadagiti barkada na. Ay, agis eskwela iti syudad, ami. Makipagnana di balay ti kasinsin ko. Imbag no saan ang masayang ti pag-tuition na. Imbag no makapasa. Sayang ti kwartayo, Rosie. Ay, binagbagaan mi matkit di
Makamuano sana dumngag iti pamagbaga. Para matlakan ko na ti bagbagami. Para itinapintas ko maamasakbayan na. Una, ngam di yung mabalin apilitan nga agadal. No talaga asaan akabailan ti utak na, Rosie. Sayang lang ti kwartayo. Sigurado ang mabagsak to laang dayjay. Ay, kat padasan na lata. Diyan ngamin barkada na timang disdisturbo kan kwa na iti panagadal na idi. Barang maliklikan nan ati makibarkada ita. Kablawan da ka, anak ko. Nakalpas kamot laangan iti panagadan mo. Agyaman na kada kayo kininanang. Gapoy ti sakripisyo yon ang paadal kanyak, tatang. Pagrepengan mi dahi takas dadakkel mo, anak ko. Lalaingam to ti ag-board exam, anak ko. Tapno makatrabaho ka adagos. Kat into naddan trabaho, pilyom to ti pakiasawaam. Tay tupadam a professional ti pakiasawaam, wan. Ngam numabalin, uray di kan makias-asawa. Tapno saan ka ang maisina kada kami kinitatang mo. Ay na, di mo inakmanta anak mo, ami. At day ta kamanan ako nak. Kat ibagbagak laeng mo't. Adayo pa ang mapasamak dayta, nanang. Ubingap pa'y. Ado pa'y ti kayat ko aton uyan. Awan pa'y ti panunot ko ti makiasawa. Nasaya at nga rod no kasta, anak ko. Ay na, agyaman naktasaan na kami apinaay iti amam anak ko. Nakagraduar ka matlaengan. Amo kami dirigat yung kinitatang nanang. Isu nga inkarigatak mat tinag-eskwela. Ba nagapakaragsakan milaunay anak ko. Anya nga'y, di nakasapol adagos iti trabaho ti anak talakay. Saan akas iti anak ni Rosie? Awan pa'y la trabaho na ita. Kahit makasapul tumat ah. Ay na, awan latamukon. Nagmudol ti ulo day chay. No apay mo't anak kagradwar. Katawan mo't amuna. Iso nga imposible ang makastrag iti trabaho day chay. Ay na, saan man mat akas to ti bagbagam bakit? Amom ay at ti mapasamak iti masakbaya. Di kag sao iti patapos. Tanarigat no lamutem to ti ibalbalikas mo bakit? Lamutan nga ibagbagamot. Agpay sumat ngamin. Agpatinggalaangan ijay ti anak ni Rosie. Nakagradwar ngagpayso. Nga maisaltukan ijay. Saan na makasapol itinatalgad at trabaho na. Kumusta nga'y dagiti inaplaya matrabaho anak ko? Awan mat din tumawag ka dakwada nanang. Kunada nga awagan dak. Ngam awan mat. Nala, urayam latan anak ko. Sana mabali na may istambayak nanang. Sayang ti panawan. Nanang, at titikwar tayo. Inikak mo ni tatang itikwarta na. Ah, lukas na. Nagsweldo ka na, anak ko. Uwe, nanang. Ay na. Kasta, ati anak. Pakaidayawan mi at talaga tinaadaan iti anak akaskan ka, anak ko. Iso ano mabalin, uray di ka kuman makias-asawa. Awan pa'y nobyok, nanang. Iso nga dayo pa ang mapasamak dayta. Nasayaat nga rod no kasta. Saan kami pa'y anak kasagana ang maisinakan ka, anak ko? Iso adi na kami kumabigbiglaan, wan. Di ka pa'y lamakias-asawa. Pangusaram iti utangam akwarta insan. Agabrod ka? Saan insan? Pag negosyo ko ma. Pangurag iti awag dagiti na playa ka trabaho. Jakmat lang namin makastrike iti trabaho. Sige, pautangan ka insan. Ket sapay ko mata umasenso ti biyag mo. Babaen iti panagnegosyo. Sapay la ko ma, insan. Anya dagita ginatgatang mo, anak ko. Paglitsyo na nanang. Anya, paglitsunan. Ni, amom ayat aglitsyon. Uwan nanang. Inadal ko ito online. Anya, Padasik tag negosyo ti kastoy. Parang ag-click nanang. sa bagay, hilig mo mata talaga tagluto-luto kat. Sige, tatulungan ka iti dayta. Agtinulong ta anak ko. Agyamanak nanang.
Awanan. Talagang awanan namnama makatrabaho ti anak ni Rosie. Apay manan aya. Anya manan aya. Anya manan ti pakibiyanga mo nami. Kano aglako-lako kanunday jay nga Alden iti kumkumporme. Gatbay ano kas na tigayat na. Nagagitkid ti dadya barua. Nalaing adumiskarte ti biyag. Kat kapilitan Tasaan mo't nga rod ang maawat iti trabaho. Ay, kaasimat piman. Saan akas iti anak ta? Permanenten ti trabaho na. Nakasiguradoon di anak ta. Dakkel pa'y akumpanya diyan na. Kunak tuma nga main, amasayang laang ti kwarta da Rose. Tasaan na makatrabaho di anak na. Bakay, di ka mang tagibasay iti pada matao. Taulitek nga ibaga. Di mo amaw ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Ammom ayat ti mapasamak iti masakbayan. Iso nga agulimag ka. Di ka sumanao. Ay nainsan, kasladyak pa'y lapat yan ti amin. Napintasan ti biyag mo. Adon ti branch ti negosyom. Adon ti supsuplayam iti lechon. Wan nga rin insan. Katagyaman ako na ka ha. Taga po itimpautang mo iti akwarta. Nakapagnegosyo ak. Kat dimakkel. Ay na, awan anyaman na. Si kakit dimat. Nagdakkel pa yung tibalayo. Kan nagpintas dagitilugan mo insan. Sana all. Di ka man insan. Nabakbak ng gamot lang yung siyak ah. Ay na, saan mo't insan? Kita man lang agpay sa tibiyag anya. Asino nga iti mangipagarup nga agbalin akas to itibiyag mo ita. Nagprogreson tibiyag mo insan. Bendisyon manipod iti apo dagita insan. Iso nga agyaman ak unay iti Diyos. Oh, ano't kita am litatawa kami. Sa bali man ang tilugan ni Alden Alimabas lakay. Talaga baknangan da dya tao. Oh, kat anyat makunam itangay. Malakip mo dagitim bagbagam ide maipapan kang kwala. Ay, Inuyo-uyaw mo, bakit? Imbagbagam anang udel ti ulo na. Nga awan to ti mangawat kang kwa ng trabaho. Ngamita, nagprogreso ti piyak na. Gapumot la iti bukod na diskarte. at dagayang bumaknang nga oray saan na anayaplay ti inadal na iti kolegyo. Ay kat adda, ado, napimpintas pa'y kat tibiyagnan, ngamdya anak ta. Ay, huwan nga ron. Apay ngay akas jay. Addan samat pilpilyan ni gasat apapintasan tibiyag na. Apay ngay. Raya anak, apay no padasan matiag negosyo. Ha? Anya ko maanegosyo ngay, nanang. Diyak kala, anti kakasta. Saan ko alin niya? Tuladom ni Alden. Nalalaing kamot ngam iso. Padyak ang maartapam to. Nagpintas tibiyagnan. Kat saan mo't analaing. Diyak nga rod ka imaan ti agnegosyo, nanang. Nagbak nang aminin da diyang Alden. Nagpintasan diya balay da. Ken sasagay sadan itilugan kadag iti dadakkel na. Wen tanaga dun ti branch ti negosyo na. Ken adun ti supsuplayan na itilako na. Iso nga imado ti customer na. Iso an nalakala makagatang itilugan na. Wen nga rod. Bigla mo't abimak nang ni Alden. Ay, nasaya at matay may kayo ame. Kunaklano di kayo umay. Pinayaban nyo kano amin a senior citizen, Rosie. Apay ka di. Adda kano ngamin iwaras ni Alden nga anak ko, ami. Kaya't nakano ti agibi nga iti grasya. Nang runa kadagiti senior citizen. Kan kadagiti solo parent. Anya, ay na, talaga nga aglaplapo sana nun ti anak mo, Rosie. Saan mo't kapsat? Saan akas iti anak me? Naisalteklatan agagangay nga empleyado. Nag-increase na iti sweldo, ngam basit lang. Kunak nga negosyo mo't ngam di na mo't kayat.
Saan na kano akaimaan? Ay kat mayatlat ta ata permanente mo ti trabaho na. Una, ngam nagbasit mo ti sweldo na. May mayaten ti basit, basta adda, ngam tay pulos nga awan. Wan matkit di ngam ay na. Makapaapal kayo talaga, Rose. Oh, at itinayon ti ayuda yo, nanami. Ay na, agyaman na, Alden Barok. Nakasingsingpot ka. Saan ka naimot? Managtulong kay ti padam a tao. Kaya't ko lang ibingit ti binisyon na mawawat ko, nana. Manipod kiniapo. Ay na, pakawanin na kumabarok. Nalastugak iti kalabas. Tinagtagibasit kayo a pamilya. Ngam ita, da kayo ti tumultulong kada kami akalukarad nyo. Lipatan yung tinapalabas, nana. Kano ka sa pulan yung titulong? Di kay kumagpain, masidag ka na kami, ha? Ay na, agyaman akbarok. Nakasingsingpot kayo a pamilya.